Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Prema starim predanjima, ako vam padne nož pa se zabode, doživećete izdaju od strane bilske osobe koju volite. Isto važi i za makaze. Ako vam ispadnu iz ruke, padnu na pod i zabodu se, u kući će biti svađe. Ako vam često različiti predmeti ispadaju iz ruke, prema starim verovanjima vaša kuća neće imati novca ni obilja. U slučaju da vam ispadne iz ruke bilo šta od posuđa i slomi se, očekuju vas radosne vesti. Ako vam ispadne čaša iz ruke i razbije se, ili ako pri kucanju prsne, bit će sreće. Razbijeno kuhinjsko posuđe donosi sreću i blagostanje. Što sreća više ulazi u kuću, to staklo i porcelan više ispadaju i pucaju. U slučaju da vam ispadne sat iz ruke, budite spremni da čujete loše vesti. Naravno, ovo su samo narodna verovanja, a vi odaberite koja ćete poštovati, a koja su za vas neprihvatljiva. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.